E whaatalo whantu le mai moanga sio tātou watunu, e por kalame whaanga solo, e lungolo TV tase peo na ia fia fio aso sante. Tasi, whaamalole onu sai, whaamalole tauatai, whaamalo foile whalau manuia, i ngā ruenga por kalame mafua whaanga whaatino, sa whita i tunga yeso tātou watunu ule nawa yaso, whapei male whaamana tuina, o le maleu male toitu maiolo tātou wali whaola, e peo na le malamana li la. Whaatalo whantu i wheo yo le tala le lei, pai sino le atunu, whape i la tawolo fia mai mo i le tātou por kalame masani le nei, o Lau Palota o lau leo, e lona vaenga valu. Whaatalo whantu fo i ofiso sa molo o iei au kilani, Wellington ma Australia, o lo mauatala, o lo fia lava, e mai mo mai le tātou por kalame lungo le YouTube. O le nei por kalame utu fantasia, e le WT Media, whaipa anga male ofisa o le komisio whainga Palota, ofisa o komisino sul whainga, whaantaisei male lango ale Sampor male TV tasi. Iama o le whaiua o tātou whaantaisei male wole tātou por kalame, le whionga ia se muntafa, po le tōwhai a malolo lima vai pule, mai le ofisa o le komisio whainga Palota. Talofa se muntafa. Ya, malolo lava whaftai seunga mai vasa, ia rea wanofu i lewa e tui da mai. Ya, ai o le tāu wara fo. Ke vo e va pe po fe le va nga wo. E so tai mai. Ya ai wo yai. Ai pe o tala ma sani le fe le ka ala kam. Ya ya la vanga sa va solo ya o tol tam fai. Ya fa ilo atu ya nga luenga. Ya le officer commission fa nga Palota fa pe foi la ona fa talo fa atu. I mai mo ma fa fonga ya asio tato wa tunu sa mo nei. Sa mo lo mai mo mai ya tunu mo po le alava ya le vaenga o e mo mai e tātou por kalame nei o Lau Palota o lou leo ia male mai mo mai i le wo masani lava official commission whainga Palota tamu whai pea e mamoli atu ia le whaanga solonga o ngā luenga e mai se ia o whono sanga ese o lo wha pea o nā tui nātu na ia si le fia e si o tātou tunu i nei vai tele lea mātou te iai peo na e maua mai tu atu ia o le tātou por kalame i o le angai mai nā i anga mai pia vai tele anga toiloa i vaenga o va peo va tino nga luenga restala ale official commission whainga Palota le o mai ta busanga i nei i fale ata fa e a peo na iai seina le rumatu to amua pa pui pa ia le o fanga solo ai nga luenga i ala pu vai aso ia ai o lo fa lava ma fa tau lu pea ia nga luenga restala i le tabu busanga lona lua nei le o to tabilo mai ia ale officer o le komisio whainga Palota ranga ruenga nei ia o le tauba whai lava ia le ofisa ale komisina ma le pulenga a mesa foi o le official komisio whainga Palota ina ia mawhai o na maua le avanoa ia e toi resitala umai ia lo tātou wa tunu e peo na ieri taimu sanga le sa amata ia aperilo le tau sanga nte nei le walu taimu sanga rua nei e lo se talo sanga sesi o poro kalame whaanga solo ale komisina ma le official komisio whainga Palota ni taimu sanga le o alu itua ma wha moi umalo nei faleata le ye faleata fa tolu lua maletasi mai maunga mua lua tolu fu marfa anga ilo lea i savai awara politato i savai e o fo nga luenga au te loa e hau pe ona sira fia tato watunu ia ile tulanga po vainga a avir sila ni fo yaso e me sol tato por kalame la fa pe ona fa ilo ai ia ele sui fo io le vainga o la tuta penaina ma fa tiroina Palota ia leo ililinga o le tapenanga ia po le polo kalame fo ilea e whaatawai o e tangata Palota le National Voters Day leo la peo na whaatino ia ile vai aso o tātou wa ngai atu iai awala nei misi lau sila ia le foresanga na e te manino ai ma malama ia ile whaatino ngā polo kalame ia e poa fo ia vaenga la fa peona ili i se taimi muli ai fa tele se ngo mai vasa ia pe o se folo sangare na ia fa ngo fio na mara malama no tatu tunu ia ile tulanga la avia ia le sila ile tatu por kalame o Lau Palota o lo leo o nisi na mata uputa ua mele official komisio whainga Palota sa tau fa pupula me se muntafa o le ave ia lau mai monga le tatu por kalame le neia fiafi pe a mai a le tātou malolonga mua. Ia ele o ka alala ukamba, lai whainga ruenga, ma sia fio anga whapetu malo, o nele whaanga solonga o tātou ngā ruenga reisi tala. O le vaenga lona valu le neo le tātou por kalame, ai olo o tu fesili lava le toa tele. O le ale official komisino sulu whainga. O le ala,
O le asau noa le sunga ia nepa Kamila Papali'i. O le ofisa sinia mai le vaenga su au tu. O le a whae loa au unanga a le ofisa. Talofa nepa. E whaawheloa e ma whaatalofa atu I lai mai moanga Samoa I le nei a fiafi, ma lo le folau. A vea ia le nei lau e whaasoa atu wai I tiute ai mai se onga luenga whaatino a le ofisa komisina o sulfainga ma whamanino ai nisi o ona matafa ioi. O ai le ofisa o komisina o sulfainga. O le whaupunga Ombudsman e le o se upu whaaperetania. Ai o se whaupunga e afua mai I le ngangana suetena, ma enono mai I le upu whaasuetena, Ombuds. Ma o lona winga, o se sui, po o se so upu. O le matafa ioi tu toa lea o le ofisa o le komisina o sulfainga, o se ofisa so upu tu toa tasi, e nafa ma le soesoina o whaiunga ale malo, e afia ai le tamari anga, to mai, ma anga waa tangata nu. O tū langa alo ia e fia whailoa. O le ofisa o komisina o sulfainga, o se ofisa po o se I tū tino o le palemene o Samoa. Ma o le tū tino lea e ripoti sa o iai a mātou ngā luenga, ma o loo aia ia tū langa tūto o tasi, o le nei ofisa, I lalo o le whai upuono, o le tū la fono, a le komisina o sulfainga, lua afes fulmatolu. O a mātou ngā luenga whaatino. I lalo tu la fono al komisina sulfainga lua afes fulmatolu. E lua nga luenga au tu ale ofisa. Ma ole a whaonga ina le nei avangoa e tala ma whaamala malama inai le tasi o ia matafa ioi ale ofisa. Ole whaalawi loa ina po le una ia o whainga manino ma le mawhai ona tali atu o matanga luenga ma whaala potspotonga e tusa malato whai unga whai. Whangasolonga o whatinoina o ngā luenga. E lua vaenga po unit I totonu o le ofisa o le komisina o sulfainga e nafa ma le soesoina o whaiunga a matanga luenga ale malo. O le vaenga o le pūlenga le lei, Good Governance Unit o GGU. Ma le vaenga o soesoinga whapitoa, Special Investigations Unit o SIU. O vaenga nei e whaulu mai iai tangi ma mata upu ma le mamalu o le atunu. O mata upu e tango fia e le vaenga o sosuenga whapitoa po le SIU. O mata upu ia e whaasanga le matanga luenga o leo, whale pui, ma le ola toi fuata ina. Pe tai o le vaenga o pūlenga lei e la tau te tau lima ina mata upu, tau pūlenga e whaasanga I isi matanga luenga ma whaala potspotonga ale malo. O le ale pūlenga lei, Good Governance. I sona whaawinga ina, o pūlenga le lei e atangia lea I whainga manino, I le whaatino ina o whaiunga tau pūlenga ale malo. E lima poutu mō pūlenga lei, mō mua whaiunga ma whaatinonga manino, Transparency. Lua, tiu te tau ave, Responsibility. Tolu, ma whai ona tali atu, Accountability. Wha, Ava noa e awa iai tangata nu, Participation. Lima, tali imana onga o tangata, Responsiveness. A whaatino suenga I tūlanga o whaiunga whai tau pūlenga. E mua lava o na mātou whasilingia tūlanga o whainga manino, whaatino ina o whaiunga talawhiangai ina ia au fia uma I lātou o looa a fia I le mata upu. Whataita inga. O le whaia lea o se whaiunga e au noa ma le whiutangai, ma tangata whainga luenga o se whailonga lea o le pūlenga leanga. Maladministration. O poutu tā ua ia o loo tama whai pēa le nei ofisa. E una ia ma ausia I matanga luenga ma whaala potspotonga ale malo, ma o le whaataita inga le lei o whaiunga ānoa ma le lei. O le nei ofisa o se ofisa tuto atasi e matai tuwina ma whesilingia whaiunga mga luenga tau pūlenga, ma tuwina atu iai tali talawhiangai e tusa malo tu la fono. Mo le fia sila fia atili o nei tūlanga asi ane I le mata upu tolu, vaenga sfunmal valu I le vaenga tolu sfunmal lua o le tūla fono a le komisina sulfainga lua afe sfunmal tolu. A oanga I atu I le whainga Palota ia manatua. O pūlenga le lei o le whaavae lea o le whainga whaatemo kalasi mautu.
e whaamautinoa ina ai, le amana ia o leo o tangata, o le sao ato atoa o so o se whaatinonga o ngā luenga, ma le tātou whaamaoni i le whaatinoina o ngā luenga. Ia manuia tele le whaamanatuina o le toi soifua mai o le tātou ali i whaola. Soifua ma ia manuia. A tono le naua, manino le mata le vai, i le fola sanga a le susunga ya nepa le neia fiafi, e tāua tele mo le sila fia lau tele o le tātou watunu. Ia ma o le vaenga mua mole na o le tātou Port Kalambe, o le awhaya le tātou malolonga toi foi mai. Ona e mai mole i mata upu tāua o le a whaalawilo atu, e le ofisa o le komisio whainga Palota. Talo falava i le whaafonga ma le mai moa le tātou watino i le tātou Port Kalambe o Lau Palota o Lau Leo. E pia foi ona whaafonga i ai le taumu whai e whailo atu i le forasanga i le amatanga. Vaenga o le awhapeo na whailo atu i le temi tonu la le nei o le tātou Port Kalambe. Le sa uta ua ia o le vai aso le tātou te anga atu i ai. Ia o leo le awhapeo na whaatino whaatonu uai. Ia le aso whaapitoa e whaatau ai o e le tangata Palota. Ai le lava le mai mo mai o le tātou a tuno. Ia i le sui mai le vaenga tonu o lo te pena ina le Port Kalambe le nei. Ia ina ia mawhai o na sila fia malama. Leo le aia au ili li atu, ia ele sunga ia la whai. Ia le Port Kalambe, ai mai se foi. Ia o le tau mawhai lava e te taipea. I le autua lo wha autu ai ia le wha moe po le Port Kalambe le nei foi tau sanga. Lea e wha autu wina o oe ma Lau Palota. Ia pe o isi balana. Leo la whaapeo na whaamanino atu i le tātou fōra sanga o le a mai moa ma whaafonga mai i ai le tātou atino. E iai le tātou Port Kalambe whaapitoa lava, ia mō tangata Palota. O le nei Port Kalambe ia e whaatinoina lava i tausanga lava. E tā ua lau sao, tā ua lau leo. Ia wawhai ngā whilwhilinga si o tātou atino. Ia o le aso o manatu, ia la whaalau i loa atu aia tātou aso tā ua. La whaapea na whaatino aine nei Port Kalambe i nei upolu, ia whaapea fo i masawai. O le tātou Port Kalambe mua, ia o la whaapea na whaatino nei la so luas fulu ma le tolu. Luas fulu ma le tolu o Aperila, i le maota tina matamaitai, tupulanga, talavou i songi, ia e whaapea nao na whaatino ai le tātou Port Kalambe mua, ia la whaapea o na mata mai i le vai maunga tasi, se ia pa ia le vai maunga whaapea fo i anoa maa tasi, ia whaapea fo i whaleata ia se o atu anoa maa tasi, ia manoa maa lua. O le aso lona lua le nei Port Kalambe, o le aso lua se fulu lima o Aperila, ia la whaapea na whaatinoina i fo i le nei Port Kalambe, i le itu le a ana, ia e mai sa ngatasi, anga i le sa ngawha, ia oa ana lofi tasi, ana ia ana lofi wha, ia a inga i le tai, sa matau mawhale la tai, le whanga mawhale a se la, ia e se fulu fo i tū malona o le atu whatasia lava i la tau, i le e whakasa hall, i Fasotoo-uta, i le aso lua se fulu lima o Aperila. O le aso lua se fulu walu o Aperila. O le a whaapea foi o na whaatinoina i lava le nei Port Kalambe tā ua. I le e whakasa hall i Salani. O i tū malola nei o le a whaapea o na awai atuai, o sa whata tasi, sa whata lua, si umu mawhale a lili tasi, mawhale a lili lua. Loto whanga, le pā, a le ipata i tū pā i lunga, a le ipata i tū pā i lalo, ia ma le va au whonuti. O le nei Port Kalambe o la whaapea fo o na whaatinoina i ni nofoanga se lua i le motu tele i sa la whai. La so tolu se fulu Aperila o le aso lulu lea, i o le whaapea o na whaatinoa i fo i le tātou Port Kalambe.
i le e whakasa hall i ngā Utualii. I o la whapea o na awai vai singa no tasi, vai singa no lua, whale a lupo, ala taua sifo, sa lenga tasi, sa lenga lua, palauli tasi, lua ma le tolu, ia whapena fo i masatu paitea. O le aso muli muli, ia whapea fo i le tāpuni ai, ia le nei pola kalame, o le whaatino i le e whakasa i sapapali i le aso mua mua o mei. O tu malola nei e au fia ai, whaasalele anga tasi, tau i whaasalele anga lima, nganga e maunga tasi, nganga e maunga lua, ia manganga ifo maunga tasi, se ia pa ia nganga ifo maunga tolu. O le holi sa papali i pei o na tā ua, i le aso tofi, le aso mua mua me, o le a whapea o na whaatino ai le nei pol kalame, i le hol o le e whakasa i sapapali'i. Whaata ua lau leo, o oe ma Lau Palota. Ua na o oe lava e te sila fia lau whainga filifilinga. A wā e te wha moe moe i le atua, e musu musu ina i tātou malava, ina ia to tofi, ni tā i tai, le lei, ni tā i tai fo i la tau te alo lofa i le atunu ia a wā lava se lumana i manuia o si o tātou atunu o Samoa. O lea e ta tālo atu ai, ta tālo atu i si o tātou atunu, ai mai se tupulanga talavou, whaataua Lau Palota, whaataua Lau Sao, whaataua Lau Leo, o tātou tai, o i lātou i o la whaaleo ina o tātou mana onga, e te leo tātou mana onga, i le itu o tātou si o manga o lo tātou wola ma fia ai to tōni o sio tio tātou atunu o Samoa. O lona winga e ta tāu o na whaataua Lau Palota. Ia ua foi o i lātou nei, lātou te whai atu la whono, lātou te sila mamau foi. Au wā se lumanai o a umamaenga whapea o na maua ai le manuia lau tele o si o tātou atunu o Samoa. Ia o le mafuanga tonu lava lea te talo atu ai i tupulanga talavou ai maise i tātou umalava ua whapea o na mawhai o na whaatino Lau Palota. Tātou whaamalolosi ia au wā lava le fili inga o tātou taitai. I le mawhaia o na o mainisia tunu. Tātou lava, filifilia o tātou taitai, ia o tātou taitai foi, ia o lātou nei ngā lulue mapuno wa i totonu o tātou palemene, a wāle manuia lau tele o si o tātou watunu o Samoa. O le mafuanga le te tālo atu ai, ina ia o tātou awai whaatasi ia tātou pola kalame, e whaataua ina ai, i tātou malawa uanga wa e Palota, mana tua. O tātou e filifiina o tātou taitai. O loulu manai manuia, o e le talavou, ia o onga, i so o se mea lava, ia o lo whaapea o nei limo o tātou taitai. O le mafuanga lea e te tālo atu ai, ina ia whaataua lo leo, whaataua lo susu mai e whailau restala, ma whaatino Lau Palota, manatua, ia ele ai lava se tasi e manao e whaasala tātou, peita iane o lau ma tā whaioi, o oe, o le tangata anu umoni lava o Samoa, o le mafuanga lea te talo atu ai, ina ia whaataua Lau Sao, whaataua Lau Leo, i le whaatino ino Lau Restala ma Lau Palota, a wā lava fuafanga whai, ia a wā fo i le alu i luma si o tātou atunu, a wā le manuia lau tele o tātou whānau, o lo nopi ai, ia whapea foi o nei totonu wā o onga maso se mea, ia o le mafuanga lea, o le valu sia wa al whau, ina ia whaataua Lau Leo, whai sau, ia a wā lava, ia upu whai o si o tātou malo, ma le fili inga, o tātou taitai. Manu te leina lava lau whaasaunga Samoa, soifua ma ia manuia. Ana tore nāua e malamalama, ea maua e sira fia foi ia le tāua, ma le atoanga, ea o le au ililinga o le whaamoe moele nei, ia mole nei foi tausanga, le whaamoe moe whaatino lava i tausanga te itasi, ia o le whaataua ina,
o le tangata Palota le National Voters Day. Ia mo le vitau sanga lua fe lua lima le nasa e whaafonga iai ia i le whaapatalaina ia o Port Kalame mavaenga le whaapea o na whaatino i le nei fo i wa yaso pe o na whaino atu. Ia o le tāua lava ia mo le sila fie le tātou matunu e te tala le avanoa. Ia o ai lava e mo le avanoa pe te lata fo ino fuanga ia whaatino ai ia le Port Kalame le nei ia le ofisa komisio whainga Palota. Su iai matala au iai tāua lo sila fia whaafonga, whaalongolongo, mātau, malamalama. Ia ona e sila fia i lea e tāua oe ai sea le ana o oe e whaia le Palota, lea le Palota o lo whiriwhiria lea o taitai o le tātou atu. No, tāua le nā o le wholasanga i le niwhiwaianga o le tātou Port Kalame a o tātou iai pea o lea laua e mātau mai. O lea sa tau mawhai e abatu ia le tūlanga fwilele o no fuanga o leo o whaasolo ai le ngā luenga resitala. Ia o le ngā luenga le nā ia patino lava i le vaenga o awa onga ma resitala. A o le fwai la e whaatino fwai a ngā luenga ia alisi lea a tō tino le ofisa. Ia po le vaenga lea e la tō tita pena ina ma whaatino ia le Palota. Ese uma ia ngā luenga o loo whaanga ioi ma whaatino i le taimi tasi ngā lue fwoi le vaenga la tōwi o tū la fono ma whainga whaavai. Ia e tilo lava fwoi i whainga whaavai e meise fwoi o tū la fono e lima taita inai ia ngā luenga ale ofisa o le komisio whainga Palota. Awai te tuua le tātou Port Kalame, la whaia le tātou malolonga a tariu mai. Ia ona ave fwoi leo lau sirisila ma lau whaafonga. Isi o i tū mālo ma whio angai o pasi mai iai le tātou ngaluenga resitala. I whina ngalo whaalia, ia o i la tau sa maua le avanoa. E whaatalo noa ai e seunga mai vasa, ia ma le WT Media. I o la tau whina ngalo whaalia e whaatitau lava i le ngaluenga resitala o loo whaangasoro nei, mai a le tātou malolonga. Ele tōtali mai o le tātou Port Kalame lona vaenga whaiu. O le au tō mai mua mai ai. Ele tuli loa ina pēo ngā ruenga resi tala. E pei ona yeile nawa i aso. Ele awhio angono no a Saleimoa. Utualii, whale asiu, ma Fasotoo-uta. O le tō ngā ngāle sa iei ngā ruenga resi tala e pei ona yeile awhio angono no a Saleimoa. Ina ua taunu ua tuai le tātou Port Kalame. O le mole mauma i sui o le au whai ngā ruenga le ofisa. O le toa tele lava pisa ngai i antuli tai au. Ai onisi, e a ngai i antu lava i te mia wanoa. Po o taimi foi, ua malo lo mai e ngā luenga masani. E o atu le tātou whaasolonga i Utualii. O lo o whaisi tumu, e le ngātou tangata mātutua. Ai whapea foi la tau whaato a atoa le lua se furutasi te usanga. O le nganga maurunga lava i le sui o le malo. E le toi mau sa wanoa. A pai te alu i a piele. Ofisa tuto. Ia e alu po ele pase se alu po ele tai. Ai mau le avanoa le whaangai. Le awa tō tala au mai nu o mawhio anga mana la wha. Ona nei wha moe le. I te le toi mau le nā mano. E le paina tātou o i whai pōng sa nei mea. E ara le si talalo suafa. Malo anga wa. Mo whainga Palota, mo whainga Pilipini. Sa whawhitai fo i le tina matua i a Saloma. Ua ia whaongaina le no fua whaata vale, leo o atu tua o le ofisa ua whaawhaingo fia e moia o na whaialana resitala. Wa na whaino resitala. Ia nena wan pia. Ia mae ngā ruenga na tau saunia. Tātou te ua Utualii o lo ngā solo tu lava le mamalu le hawhio anga mo le whaatino i no lātou resitala. E taitu tusa lava, ma le tō tele o tangata resitala i le awhio anga o whale asiu tai. O le whaingo fie fo i o le ngā luenga le ofisa, o le yeilea o le lango asui o le malo. Ia lo awelawe wha i le whaamania ina lea o tangata anu ufo i ne awhio anga. Ia
e wo do ai fo e mo tino le to atele ma fa tu pula ia o le afio anga nei ele o fa ititia mai lava le losu tasi tau sanga se ia o lava I tangata matutua mo to itupu maola le afio anga terminei wa o pa I male po lua fe tangata le fio anga nei po over fo ia le stalaina le ia ona o nafisa na lue sai Fasotoo-uta ile e kale semektis ia le lava fa au me matoto ia sole nei ia leva ia lava le tuli tau fao me le avanoa le o fa ititia O le whaatala nonga le nā mai le sui tamaita I o le awhio anga Fasotoo e tu sai foi o lana ia mai tau le anga I anto tangata o le nuu e wha o ngā le avanoa e whaia ia la tau resi tala. O lo o wha la wilo foi e le ofisa le wha salanga wha le tūla whono mo I lantou e mai ane le nei ngā rue ngā lantou te le resi tala. Pei o lesi lea vae ngolo va ai mamau I tangata wanga va ai Palota. Ina ia whaia la tau resi tala sefe mai ele se leni a wā nisi fuafua ngāo ngā ana I o lātu a inga. O whakaua ngā lawa o le longolong pui ali ho si o kakopungu inga ia whapenga o ngā o mai umanu kakopungu e whai o kakou le sikala o ngā o le hoi ko māua. Wa iai hoi ia inga makuku unga si o kakou malo. E ala le ilisara kupe, e mbeo le ala ngā ua. Ma hoi o ngā sa wali mai, e mon maui ngā hoi ma whai le sikala. Ia o ngā le kako ngā ruru e whakasi lava. E o atu le whaasolonga I Fasotoo-uta, wa tele ina mai a resi tala niso le awhio anga, e pei o na iei le tai au, ma ua ta I tasi lava le au uli, e whao ngaina le avanoa e whaia I ala tu resi tala. Ia o le taua ia te hao alo o hanga e mai whaira o le stala, e pei le la asanga mua lea, I ia te hao tangatanu ua ia o Samoa, te uru whale ai I le whainga Palota, peo le ala lelo nau mai whaila o le stala, ia mawhai ai ona o Palota, e tau lava ona whataua la le tūlanga, ia I tātou o lo o alala mau le Samoa. O nisi reporti le whaasolonga o tātou ngā ruanga resi tala o le a e mai mo iai, e nisi o tātou po kalame. Sa e silasila ma whaafonga o tātou reporti nā tu whaatisia mai, e se unga mai wasa ma WT Media. I le teimi sa ieira ngā ruenga resi tala, ia I tu malo ia ua pasi mai ai le ia sanganga fa sa ia ana lofi solo mai role ia sanganga le sa mai mo mai ai ia inisio fina ngalo fa lio ila tu sa mole manoa e fa tala no ai tatu por clamere o Lau Palota o lo leo ia ai awan ngalo ia mai mo fo inisio tatu fa tala noanga ile tulanga wa ia ngā luenga ma ila tu sa mo fo ile no fa tala no ila va tatu por clamere ia ile tu malo o fale ata lea wa iai ia ngā luenga e ui ala e pupu le vai aso le upu vai atu e pupu fo ile vai aso fo a lo toia e meo ngā luenga ile aso lua pe a mai ale aso malolo ile aso ngofua o le afa awau atu ai loa ia fale ata tolu o ia fio anga I fale ata tolu le au fiai vai tele uta vai tele fou vai tele tai ia ma fa solo atu ai ia I vai nganga a ngai atu ai le tūre la ia lo no winga e tātu tiro ia fale ata tolu fale ata lua ia ma fale ata tasi le ala a ngai e ngā luenga ile vai aso fou tulanga na ai pe ona tama fai fai loa atu ai ia ile ma malo de tātu tu ai mai se lava ia I tu malo lea ua ha ngai mai ai ia le ngā luenga le sa amata tu ia ano amaa fa solo ile ia ile ngai atu lai tu pe ona iai ia le ba fonti ia wa li pate tu pai lunga li pate tu pai lalo fale alili ia ngai ia nei si umu sa fata le fanga ma fale asela anga ia nei tu la ia ai ngai le tai ia fo ia sa matau fale la tai fa solo mai lo le tonu pe ona ta ona ni so tu malo e mo vai atu ia na lo fa solo mai tolu lua panitas sau ia sanganga lea wo mai ia faleata ia fa solo tu ai vai mongo fa mo e so o balore ta musanga le nei upolo ta pena lo le mo le anga ile mo tele sala fai ona fa ta milo foi le tu malo uma lava ia ile mo tele sala fai fa na una lava komisina ma no official commission fa nga Palota ia resistala ia po le lava le taimi ia e fa tino isi tatu fa nga Palota po de tau sanga fo ai ua resistala ia ile lola alo I tu malo e pe ona iai pa monga la tamai o le tulanga o le tatou resistala o iai le taimi nei ia ua silia ma le 5 fulutasi afe o le tupu iai latou ua mai ia ona resistala
i le whaangasolongo le taamisanga lua lea ua iai nei ele ngata la o lea o whai lea e iai tonu o le ngaluenga lea nga itua ia ai whapea fo i la tolo anga ia tu le ofisa i muri nuu ia whaatino le resistala ma i la tolo lea nga ia nei le ofisa i sa le longa ia whaatase i la tolo le resistala mai e whaonga mai o nanga online le woi tonu umalava ia o le whaitawa o whai e pe fo i ona iai whaamalo atu i le mamalo le atu nuu ua mai ona resistala le woi tonu o le whainu mera le ua whailo atu ia lau sua whalona winga ua mai au na e resitala au le hawa noa la le tu e wha manatu atu wai ia i la tau i resitala e te tau wā ona e resitala ia pe ona mai mua fo ia i le folosanga o oe ma Lau Palota o oe te whaia le whiriwhiringa o oe ia e te whaia le Palota e te whiriwhiri ia tātou te itai mo le isi 5 tausanga o le tāua le na ia o le wha manatu atu e te tau lava ona e resitala e lua lava nga waa e tu e wha manatu atu o le anga waa mua o le nuu wa e nofo mawai ia ma le anga waa lona lua ia o le nuu e te matai ai o le finangalo e whaongalu sua wha matai e te resitala ai ia te oe le whiriwhiringa ia o le tūlanga le nā wā ia inga o le resitala i fo ia inga pe o le whata o tuatu vaenga ia ma le sala e te salai ia pe a e le resitala i lalo le tūla fono o lo iai lava i e le sala tupe e lua whetala i salai le ia e le mawhai o na resitala o le mea lea e wha manatu atu ai e le ala le tūla fono pe a e resitala e a whai e te le resitala ia o na susu e leo le api tūla fono ia o le tūlanga le nai pe o na iai o wha ilo atu ao le tātou porokalame le nai le nei fo'i ia fiafi le mai mua ma le whaafonga le tātou a tunu whaafitai lau sila ma lau whaafonga mai ia ai mai so le mātau o no fuanga o iai ia le tātou ngā luenga se whaaponga fo'i le mai asfo ai whaafitai le mai mua ma le whaafonga mai to e teri watu a seunga mai vasa whaafitai fo'i mo le mātou a wanoa o nisi nau mata upu tāua mai le ofisa o le komisio whainga Palota e le ngata fo'i lea o le numero wa ausia i whaamomonga la tamai ua 5 se furu ruafe iwa se lau 2 se furu i la tau ua mai ona whaia la tau res tala whaamalo atu i la tau ua mai ona whaia la tau res tala mai momole atu whaile nganga whaafitai i le ofisa o le komisio whainga Palota ofisa o le komisino sur whainga whaatasi ai male lango le Saimpor male TV tasi tuli lole vai ngai vole tanto por kalambe o Lau Palota lu leo ele vai aso mua e tawurunga tole ne ia fiafi ele pese wa saunia le officer komsino surfa inga e fa manuia tuile e seta sio tanto watno anga le le li fainga malo longo le ne ia fiafi to fa soifua